Asante mine terminal swafo ene Owura Simon osei mensa ena wakwako bie suku adankora bie womu ensia office seka ho ene soto ne ejanan bie nyina womu bi na wo bie den ya no ena wo ka se ka aban no ede Ghana contractor fo no beye se opepepe no de ewo ho anase beye enwotwe na che se over 8 million enti se aban ka se Ghana fo ntua tax ya wonka ho anuntum no ntua tax no enyeska edi ayensiesi ewo mining Asante mantemu swafo Simon Semensa ekopa edankransia ewontoma ewo obonsu enwone adom kase etwetwe nkomo editu dwase isansa aban no enhyeda enisikanti contractors awodo awode contract ama wonum ode wonka ya ebebro Ghana cedi opepepe enwotwe nanso timamofo ka na eka eto a aban no egie ehonsem na saban no anyeto a ebede no wanyesika ede atua contractors yi eka amampuntunyuma etimi akoso yakwan say aban a car or de contractor for every opepepe and watchy more than 8 billion unyam for Francis Cabra and Comachreme Moses Subin camp school dine Mosu maybe Monzo aban yeto aban so nya adwuma aban no kokofu aban na akafu aban no body fu wonzo so anyeto na afi beden yakowi dine na che ye de entra hoda bia bruni amache bibia na je ensan ko ya no enwachi ena enkane mrashebedwani yo woni wadubiase ono aso ena ye enkane oso afa bedi atwa wo hwe emfodie ho nsam so wo jojoduro enso editu dwase ebra no ye mrashebedwani no na empuntunwuma pii ekoso ewo obonsu ne senti ene yidie ye mpanimfo bepa ho ntome enye ne nwanwa na ban ne bekoso aye na afa mudi ye kosise enima betutu yi adwuma enam so ema obonsu man enya de MC Redisi abubo ni nyina aso edimi san enko hobio bonsu de MC mbedi MP no minimum fa yonkufa pa emu aden enti no engro and 9 all constituency we mu a enwuma me de call constituency mu nyina sa 9 no omuno mu nya dodo pa a obonsu ka ho ne krakra ena samo oko ofori ya wo ye obonsu kro no kyerkyerefo enso edi adosade eto mpanifo eni primary school ni said existe no enye ade papa enti wo mama en primary school ade aye ni asesia teachers quarters enti so abo modern na boaye ni ensanka teachers quarters no